یک مرد یا یک صحابی بیت اشیاء ہوتی جنک کارا سورہ تیمہ نصیحت کو اشتے او منی جنک ترہ مسعودی بدیں تی مردین آدم ترہ زندگی بر چمانی سرمک بنائی لیت ترہ زندگی بر محبوب داریت ترہ زندگی بر دوست بداریت اشتی ابال بالکل منا سوچ بدے من لوٹی کی منارہ تو شر نصیحتی بکنے گشتی منی چوک المعدت قریب من القلب ہمیشہ ای میدہ چا دلاچی نزدیکین اگر تو ہوتی مردین میدہ خیالداری کت مڑا تو آئیے دلے تو کا بے دلے تو کا کے تو بے تو چمانی سرمک بے اگر تی مردیں لوگا کے ورد تی تیار نہیں تی مردیں تی لوگا کے گوشنگی گوشن یک آسی گوشن یک غصی گوشن یک جذبی گوشن یک انتقامی گوشن سوکا چی جنی لٹ ہوا لٹ پتلا کا سرو بھی اگر تو تی مردے گوشن خیالداری نہ کو اگر تو یہ